Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novom videu mame programming. Danas imamo Dream Liga Soccer 17. Da, Dream Liga Soccer 17. Ljudi, ovo što je super 17-ica, naravno da je super. Vidjet ćete kako mi se zove tim, naravno uvijek u svakom Dream Liga se zove Dream FC. UFC, kako UFC? FC. Dream FC. Čeme se? Dobro, sad se više ne čuje, to mi je Mića Maša. Spava. A mi ne luda. Dobro. Prvo da vam pokažem kako izgledaju ovako treninzi. Ko nije, valjda neki od igrača ili obožavatelja Dream Liga. Da, Dream Liga, da su igrali Dream Liga 17. Tako da znaju. Valja kako izgleda sad koji gledaju. Dobro, a mi idemo na trening sada. Znači, moj kapetan je Volkot. Ja sam kupio Handanovića. Ali nemam pojma, nisam ga dobio, ali sam ga kupio. A na početku dobijete ono 1000 konjica. Ja sam je jučer skinuo i par utakmica poigrao. I danas sam jednu utakmicu igrao. Onda sam htio s njima danas. Imam 3 dresa, evo ga, ovaj tu sam si dres sam napravio. A imam još 2 dresa. Znači super igri. Kako dobro radim. Sa Volkotom, naravno. Bum. Bum, zabio ja. Prečka, nije prečka, ja mislim da je bila spojnica. A dobro, spojnica ko spojnica. Kako ovo nisi zabio? Volko! Bravo! Kraljino! Najbolja. Bum. Ode lopta, pite Boga gdje u kinu. A ovaj moj brat igra UFC. Ja ne mogu skinuti UFC jer mi je preslab mobitel. Znači dosta mi je slab. Tako da ne mogu skinuti UFC. Ne budem ga ni snimao. Onda kupujemo kompjuter, ono obavijest. To će još u par dana. Novaca za Asusov komp i kad budemo imali Asusov komp onda ćemo Windows 10 imati. I onda ćemo moći igrati GTA 5, GTA 5. Možda napišite mi u komentara. Bravo. Sad ćete vidjeti corner kick kako se nosi to. Penalty. Bum. Goal kick. Sad ja branim. Ajde, Volkot mi puca. A sad će mi netko drugi. Golman će mi puca. Golman. Ma kako da ne. Bravo. Da. Ali je ovo normalno. Ma ne tu. Sad idemo na utakmicu. Aha. Utakmicu.
Idemo. Evo sad ću pokazati sve dresove. Imam taj dres, ovaj bijeli i plavi ovaj. Sad ću zatvoriti oči, ali ostavit ću na ovaj tu koji je bilo i sam ću... A da, neću. So. Naša lopta. Moving down the flanks here. Good possession. He showed a bit too much to the opposition there. He won it there. Walcott. Got to admire skill like that. Not a good decision there. This could cost his... This one. A bit too much to the opposition there. Nice work there. Dobio lik crveni dok sam igrao. Goal! Messing about there, clean finish. Gol! Gol! So the first goal today, great Ovo je for the super player ova there. dribla igra. And I'll be happy to get more. And away Dok the budemo back imali of the negdje oko 2000 kojica ili milijun, onda ćemo... Oh, he steps up to steal the ball. Ali baš mi... And he's back in possession. Mislim, jer je pisalo trailer. Dok sam vjetano skidao. Determination. Oh, he did really well. Ako ovo je loša ova FIFA, sad napišite... Čim ide FIFA? Ako vam je loša ova Dream Liga, sad napišite u komentare. Ako vam je loša... Shoots. Isuse, kako si to? Let's take another look at that. Kako si to mogao promašiti? Oh, and dispossessed there. That's good work by Kako the mogu se Defence just offside. striker's ball. Ovo neće biti offside. Ok, nije. Ne tamo! Isuse. A! O, boli. Good interception. Ajde. As a dig. Jer uvijek pogodio prečku. Moramo ovo opet vidjeti. Stativu, jer nisam vidio facecama. Half time! I ovo je neka od najluđa epizoda. I kad? Najluđi epizoda. From earlier foul. Super. Zabi... Daj, zašto? Ovo nije bio gol. It'll be interesting to see how close it actually was. It looked like Volkote! A well-timed tackle.
Good interception. They're winning. They need to defend well here. Is this the moment? His teammates swarm him. This great stuff. Zabili mi gol. It's now 1-1. It's anyone's Game, and we're back underway here. Smith. Oh, foul. It's going to be a free kick. What's the referee going to do here? Oh, he's got off. politely, in my opinion. It's just a warning. Smith. Joj, za malo da ga pređeš. Joj, za malo. Za malo. Malo, ne može ti tako. What a well-timed To tackle. ići. Good interception. He read that one absolutely perfectly. Joj, ti samo stoji, niš ne radi. Ja samo čeka da uzme neki od njihovih lopta. Good clean Šta? game so far. Šta je to sad bilo? Pa mogu jednostavno dodat gol. Good interception. To. Ajde! They've won the ball back again. Well cut out. He's put a shot well wide of the post. Can't believe they've hung on the end to grab a point. Biće penala. Evo ga penal. It finishes level. Barem Yep, mislim. no arguments there. Great performance from a player who really is in fine form. Barem mislim da ide penal, ne ide. Bože, koliko imam ovih kujica? 118. Jako malo. A dobro. Ljudi, mogu smo još samo 3 minute. Ajde, da samo trening. No malo je veze. Trening. Trening. Ode lupta u... Nemam pojma šta. Bum. Prazan gol! Isuse, kak si? Bum. Bravo. I gol! Free kick. Da će ovo biti gol i jao, prazan.